Ranije su samo obavešteni ljudi znali da postoji ovakav specijalni odred. On je u međuvremenu postao svetski poznati brend i sada nosi naziv Alfa. Pomozite nam. Spremajte se za juriš. Treći je spreman. Pažnja. Počinje odbrojavanje. 5, 4, 3, 2, 1. Juriš! Potpuno je sigurno da vas u ovom poslu niko neće snimati dok umirete. Ovde treba po cenu života da obavljate svoju dužnost i to zato jer znate zašto to činite. Alfa je elita specnaza. Ovi momci su uvek tamo gde su nesreća, krv i ljudske patnje. Na tim marginama mogu da pomognu samo oni. Naše žene nisu znale gde služimo i čime se bavimo. Alfa znači tajnost, neočekivanost i vrhunski profesionalizam. Kad sam otvorila vrata, videla sam ih kako stoje. Prvo pitanje bilo je da li je živ. Rekli su mi da jeste. Kada sam pitala gde je ranjen, odgovorili su u glavu. Zašto su borci spremni da prođu kroz sva iskušenja, samo da bi bili deo ovog odreda, iako im je jasno da izvršenje naređenja mogu da plate vlastitim životom? Mi imamo istu krvnu grupu, grupu A. Ako si služio u grupi A, ma gde da se nalaziš, ti ćeš uvijek biti moj brat i drug, i ako zatreba, spreman, uvijek ću ti pomoći. U grupi Alfa ponekad zbijaju šale i kažu da ako nakon 10 do 15 godina staža u specnazu imaš zdravlje kao mladić, to samo znači da si loše služio. Ovde su navikli da ne štede snage. Čak i kad su na odmoru, borci su uvek na vezi, da ako zatreba, dođu na mesto stalne dislokacije grupe. Kad smo počeli da služimo u grupi A, čak ni naše žene nisu znale gde služimo. Neko je bio raspoređen u Ministarstvo odbrane, neko u naučne institute, tako da niko, pa ni naše žene, nije smeo da zna u kojoj jedinici služimo. Sve do određenog momenta, kad je posle 79. godine sa naše jedinice delimično bila skinuta oznaka tajnosti. Prvobitno su ove momke spremali za izvršenje strogo poverljivih zadataka. U prvom redu borbu protiv međunarodnog terorizma. Međutim, situacija se 90. godina potpuno izmenila. Neuralgične tačke jedna za drugom počele su da se pojavljuju i u Rusiji. Sergej Bugajec je bio vozač običnog gradskog autobusa. Mladić je voleo svoj posao i nije želeo da ga menja. Međutim, jednom je na poslednjoj stanici linije na kojoj je vozio Sergeju iznenada prišao nepoznati čovek. Nama je bio potreban vozač sa vozačkom dozvolom za sve kategorije, autobuse, UAZ-e, oklopna vozila. Počeli smo da tragamo. Kako tražimo potencijalne kandidate? Pregledanjem lične kartoteke. Izgubio sam čitavu nedelju vozeći se linijskim autobusima. Razume se, pregledao sam kartoteku svih koji su služili u specijalnim jedinicama. Nepoznati čovjek je predložio Sergeju da prođe proveru u specijalnoj tajnoj jedinici Federalne službe bezbednosti. Mladi vozač koji je u mladosti služio u vazdušno-desantnoj vojsci nije se zbunio. Prišao mi je nekako iz ugla i započeo razgovor. Upitao me da li bih želeo da svoj život posvetim drugom poslu. Rekao mi je, pa nećeš valjda čitav život da volaniš. Nešto mi je prepuklo u srcu, a unutrašnji glas mi je govorio da treba pokušati. I sad ne znam kako se to desilo. Buduće borce prate još dok nose činove pitomaca. U grupu po pravilu dospe samo jedan od 10 kandidata. Oni treniraju po više sati 5 dana u nedelji, a ako je potrebno nemaju ni vikend. Osnovni uslov da kandidat bude primljen u Alfu uvek je bilo i bit će da jasno razume koji karakter ima služba u koju stupa. Svako je ponaosob dužan da zna koje žrtve treba da podnese. Ako se u očima Novajlije primeti i najmanje kolebanje, njegova kandidatura se ne razmatra. Proveravali su fizičku spremnost i elemente borilačkih veština sa različitim partnerima.
Morali smo u određenom vremenu da uradimo sklekove i druge vežbe. Nakon tog takozvanog testiranja došao sam kući sa polomljenim rebrima, što može da potvrdi i moja supruga. Rekla sam mu da odmah mora da ode na pregled kod hirurga. Kad sam zatražila da udahne duboko, rekao mi je da ne može. To je značilo da odmah mora kod hirurga. Polomili su mu rebra. Bilo je veselo. Sergej je imao prvo borbeno putovanje u novembru 1996. godine kada su teroristi u Dagestanu minirali stambenu zgradu u gradu Kaspijsku. Tada se pod ruševinama našlo 106 ljudi, od kojih je 67 poginulo. Bile su to uglavnom porodice oficira, pripadnika pograničnih jedinica. Dali su nam uzbunu i 20 ljudi avionom prebačeno sa vojnog aerodroma. Bili smo potpuno naoružani. Situacija je bila veoma surova. Zgrada je bila skoro potpuno srušena. Neutralisali smo teroriste odmah pošto smo ih otkrili i identifikovali. Borci Alfe rade kao hitna pomoć, jer se uvijek nalaze tamo gde je vanredno stanje. Oni uvijek moraju da otkrivaju, neutrališu ili likvidiraju teroriste po svežim tragovima. Tako je bilo i u mestu Kaspijsk. Tako je bilo i u mestu Kaspijsk tokom prve Sergijeve akcije u Alfi, ali i svih narednih 7 godina njegove službe. Govorili su da nema rata, međutim, on je ipak bio samo neobjavljen. Rat se sa teritorije Čečenije preselio na teritorije drugih republika, Ingušetiju, Karačajevo-Čerkesiju, kao i u Dagestan, u kom se gotovo svakog dana obavlja poneka operacija na likvidaciji pripadnika banditskih jedinica i terorista koji su sejali strah i pretnje na konkretnoj teritoriji. Сеют страх и угрозу на той территории, где они находятся. Sergej Bugajec je 2002. godine bio ozbiljno ranjen u glavu. To je značilo kraj službe. I dan danas kaže da mu uopšte nije jasno kako je ostao živ. U pratnji našeg oklopnog transportera krenuli smo na izvršenje zadataka u gradu Argunu. Naša jedinica je bila dodeljena na ispomoć unutrašnjoj vojsci. Moj zadatak je bio da iz dvorišta obezbeđujem pozadinu. Pogodio me rafal. Pancir i šlem su izdržali, ali me je jedan metak ipak dokačio. Kada su Sergeja izneli sa vatrenog položaja, šlem mu je bio pun krvi. Uopšte nisu mogli da odrede da li diše, a bazi su saopštili da imaju 200. poginulog. Ali Sergej je bio živ. Prvim avionom prevezili su druga u bolnicu Mazdoka. Lekari su govorili da su male šanse da ću preživjeti, ali da će učiniti sve da mi pomognu. Žena mi je ispričala da su svi borci, čak i oni koji ranije nisu išli u crkvu, dakle svi koji su tog dana bili na dežurstvu, otišli u crkvu. To me je posebno dirnulo. Ja sam osetio duhovnu podršku svojih saboraca. Oni su verovali u mene, kao u ostalom i sami lekari. Sergej se tek posle mesec i po dana probudio iz kome u moskovskoj bolnici. Tada je prvi put osetio očaj jer je shvatio da je nepokretan. Ispočetka nisam mogao da govorim, pa sam učio da pričam. Sećam se da su mi govorili, Serjoža, izgovaraj ovako, reci onako, po slogovima. Razumete, počeo sam da se nerviram, zašto se iživljavaju nadamnom. Bio sam iznenađen koliko snage može da ima jedna žena. Njegova supruga Jana danima nije spavala. Stalno je govorila da će izvući Serjogu. Serjoga će preživeti. Serjoga i ja ćemo ponovo da trčimo i vozimo se. Sve će biti u najboljem redu. Sergej je priznao da uopšte nije verovao da će moći da mrdne rukom, a kamoli da će stati na noge. Kako se tim živeti dalje? Sobna vrata su se otvorila. Ušao je lekar u belom mantilu i na točkovima vukao neki okvir. Uhvatio me za vrat i podigao. Upitao sam ih šta mi to radite. Za mene je to bio pravi šok jer sam se navikao da ležim. On mi je rekao, Serjoža, vreme je da ustanemo. Kad su me otpustili iz bolnice, već sam hodao na štakama bez tuđe pomoći.
Njemu, invalidu, preostalo je samo da počne život ispočetka, makar zbog svoje dece. Sergej je u tome uspeo. Još ćemo se vratiti na priču o njemu. Tokom olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine teroristi palestinske organizacije Crni septembar zarobili su taoce, sportiste i sudije iz izraelske delegacije. Zbog neobaveštenosti nemačke policije koja je računala da će zarobiti teroriste još na aerodromu, poginulo je svih 11 talaca. Svet je bukvalno netremice pratio celu operaciju. Zato je i sama pomisao da će se, ne daj Bože, nešto slično dogoditi i u Moskvi, izazivala užas. Mi nismo imali neku specijalnu grupu za oslobađanje talaca. Kod nas se to nikad nije desilo. Kod nas nije bilo terorizma. Olimpijada 80. godine trebalo je da se održi u Moskvi. Da bi je spremno dočekali, predsjednik KGB-a Jurij Andropov potpisuje naredbu o osnivanju grupe A, posebne jedinice za sprečavanje terorističkih i diverzantskih akcija. Razume se da su posljedice iz Minhena bile prenete na Olimpijadu 80. godine. Svi su dobro znali da Sovjetski savez mora osigurati bezbednost Olimpijade. Dugo su u ovu grupu mogli da budu primljeni samo oficiri KGB-a. Selekcija je bila veoma stroga. Lično sam izabrao prvih 30 ljudi ovog odeljenja. U odeljenju su morali da služe ne samo pošteni i savesni ljudi, već i oni odani svojoj otadžbini, koji su se preporučili borbom sa svakojakim probisvetima, fizički pripremljeni momci spremni da se pokažu i istaknu kad to bude potrebno. Prva baza novog odreda privremeno je bila smeštena u dvorskoj sali u Novoslobodskoj ulici u Moskvi. Ovdje su borci dežurali i spavali na krevetima na rasklapanje. Spremali su ih za izvršavanje najtežih zadataka. Nakon mjesec dana dobili su oružje i uniformu. Ovo je prva fotografija alfovaca. Nažalost, borac za alfe se ne rađa, već postaje velikim i teškim radom. Treba samo trenirati, trenirati i još jednom ponavljam, samo trenirati. Sećam se kako smo bezbroj puta jurišali na jedan avion. Potpuno smo ga unakazili, a kad je došao moment da dejstvujemo, morali smo da učinimo isto tako. Tako je i bilo. To se dogodilo u septembru 1986. godine. Trojica pripadnika unutrašnje vojske ubili su u Ufi stražara, zatim i patrolu milicije, oteli oružje i probili se u salon aviona. Za pregovore sa njima angažovali su profesionalne pregovarače. Bilo je uspešno. Teroristi su oslobodili taoce u zamenu za narkotike. Stjuardesa im je otela mitraljez iz kojeg je potom jedan od njih bio likvidiran, a drugi ranjen. Akcija je bila klasično odrađena. Interventna ekipa je pregovarala iz kabine i sa krila. Operacija u Ufi pokazuje kako odnos snaga, sredstava i mogućnosti pregovaračkog procesa uvijek daju pozitivan rezultat. Borci Alfe moraju biti spremni da u svakom momentu izvrše najneverovatnije naređenje, da izvrše desant u planinskim predelima ili pustinji, da zauzmu određeni prostor, obave operaciju, neutrališu obezbeđenje i oslobode taoce, unište teroriste i sve to na bilo kojoj tački planete. Poželjno je da se nakon svega vrate kući bez gubitaka, a najvažniji zadatak je da ostanu neprimećeni. Danas je nivo naše borbene spremnosti takav da realno možemo izvršiti sve zadatke, osim onih u kosmosu, ali istine radi, takav zadatak još nismo dobili. A kad su u pitanju voda, ono što je ispod vode, vazduh, transportna sredstva i objekti, sve je to predmet naše pažnje. Grupa A je već postala istorijski brend. U leto 1996. godine čitava grupa zajedno sa drugim jedinicama za specijalne namene postaje deo antiterorističkog centra FSB-a Rusije. Neophodnost ovakvog objedinjavanja bila je diktirana nemogućnošću da se državne antiterorističke službe koordiniraju u pokušaju da oslobode gradsku bolnicu u Budjonovsku u leto 1995. godine.
Tamo smo bili suočeni sa situacijom sa kojom se nije suočila ni jedna specijalna služba u svetu. Imali smo situaciju u kojoj oko 200 obučenih terorista koji umeju da pucaju i koji su dobro naoružani miniraju sve pristupe. Imali smo situaciju u kojoj je svaki prozor bio vatreni položaj, a povrh svega i još oko 2000 zatočenih talaca. Tada su banditi Šamila Basajeva uz pretnju da će izvršiti masakr naterali trudne žene, decu i starce da priđu prozorima i preko živih štitova pucali po ruskoj vojsci. Čak ni alfovci nisu znali kako da dejstvuju u ovakvoj situaciji. Iskreno rečeno, nije bilo realno da se izvrši juriš na bolnicu. Svi bismo izginuli, uključujući i taoce. Bolnica je u potpunosti bila minirana. Dobijali su naređenja i da jurišaju i da odstupe. Pod rafalnom vatrom nisu mogli da izvlače ranjene. Mi smo ušli u hodnik bolnice, zatekli smo na stotine ljudi koji stoje, leže ili sede. Vi jednostavno niste mogli da se snađete u plamenu sa spuštenim vizirom na šlemu dok vam radi adrenalin, jer ste prethodno prošli kroz vatru i ušli u prostoriju u kojoj morate da procenite ko je talac, a ko terorista. Borci nisu razumeli logiku više komande, da li je reč o lukovom planu, zbunjenosti ili izdaji. U toj situaciji bila je greška što je Černomirdin direktno počeo da razgovara sa Basajevom. Šef države ili vlade ne sme direktno da pregovara sa teroristima. Tada je Basajevljeva banda dobila prevoz da ode iz Budjunovska. Tokom talačke krize gubitke su imali i borci Alfe i civili, od kojih su mnogi bili ubijani kad su odbijali da izvrše zahteve terorista. Grupa A nije dobila naređenje da krene na juriš i dan danas su mnoga pitanja ostala bez odgovora. Nadali smo se da ćemo dobiti naređenje, a kad su dali naredbu da se otvori koridor da ljudi Basajeva izađu, ljudi su bili spremni da ih unište. Ali mi nismo znali kojim će putem autobusi da idu. Naređenja nije bilo. Dobili su zeleni koridor i otišli. Nakon toga teroristi su izvršili još mnogo krvavih akcija. U selu Prvomajsko je u Dagestanu miniranje stambenih objekata, zauzimanje škole u Beslanu. Ujutro 1. septembra 2004. godine, tokom svečanog postrojavanja učenika posvećenog početku nove školske godine, banda terorista je zauzela zgradu srednje škole i u nju saterala 1128 ljudi, učenike, njihove rođake i nastavnike. Borci Alfe zajedno sa ostalim specijalnim grupama hitno su bili prebačeni u Beslan. Među njima je bio i Oleg Loskov. Nakon službe u vojsci, on je odlučio da nastavi da služi u Alfi. Spremao se i trenirao. Gotovo niko nije znao da je sebi dao obećanje da će se osvetiti za svoje poginule saborce. Za njega je to bilo pitanje časti. On je za Vaskrs u crkvi uzeo 2 sveće i verovatno ih je upalio nekom poginulom drugu ili poznaniku. Možda to nije korektno da govorim, jer da je živ, on bi vam sam to ispričao. U porodici su znali da Oleg služi u Alfi, ali se iz nekog razloga za njega nisu brinuli. Sin je sa svojih 23 godine imao toliko planova, trebalo je da pravi svadbu, da sagradi kuću, razmišlja o deci. Razume se, stalno je pričao o svojoj budućoj ženi Tatjani. Prema njoj je gajio nežna osjećanja. Imali su predivnu svadbu. Nedelju dana nakon svadbe stiglo je naređenje da se vrati u jedinicu. Imao je čelični karakter. Međutim, tog dana sam video tugu na njegovom licu i kad me je zamolio da neke dokumente i novac koji je ostavljao kod mene predam, prijateljski sam mu rekao: Oleg, ne govori takve stvari kad dođeš, sam ćeš ih dati. Prećutao je. Сказал: Олег, ты, пожалуйста, такие вещи не говори, приедешь, все сам передашь. Но он промолчал в этот момент.
Dan znanja će za Beslan i čitavu zemlju zauvek ostati dan žalosti. 3 dana su učenici, njihova rodbina i nastavnici bili u užarenoj školi bez hrane i vode. Teroristi su radi zastrašivanja periodično streljali po nekoliko talaca, a ostale su terali da grade barikade u slučaju iznenadnog juriša. Deca su pod pretnjom dugih cevi gradila i nadala se da će ih naši vojnici spasiti. 3. dana talačke krize u zgradi škole iznenada se začula eksplozija. Uzrok eksplozije bile su vrućina i visoke temperature, što je otopilo selotejp kojim je bila oblepljena eksplozivna naprava. Više nije bilo izbora. Pored poginulih, bilo je i na desetine ranjenih. Nije se moglo razmišljati o koordinaciji dejstava na oslobađanju. Morali smo da krenemo i spasemo žive. Zajedno sa ostalim, učenik je spasavao i Oleg Loskov. Dok je trčao niz stepenice i nosio 2 male devojčice, teroristi su mu pucali u leđa. Šta da radim? Malo je živeo. 3. je poginuo u Beslanu. Ništa nisam znala. Posle su na televiziji pokazivali da brane decu. Olegovoj majcini na kraj pameti nije bilo da se njen sin nalazi u Beslanu, izložen terorističkoj vatri. Kao i obično, ona ga je u svečanu trpezu čekala da se vrati sa službenog puta. Očekivali su ga i drugovi koji su se sasvim nedavno veselili na njegovoj svadbi. Ali u malenu kuću u Lipeckoj oblasti došao je Olegov drug, Sergij Bardakov, da majci saopšti užasnu vest da njenog sina više nema. Kada smo stigli njegovoj kući i kada su njegova žena i roditelji videli da pored mene i komandanta nema Olega, bilo im je jasno da Oleg više nikad neće doći. Молча все поняли, что он больше не приедет, да. U selu Vasiljevka, u Olegovom zavičaju, ulica u kojoj se nalazi kuća Loskovih nosi njegovo ime. Školski muzej čuva njegovu svečanu uniformu, okvir od automata, fotografije i kapu sa oznakom Alfe. On je bio odrastao čovek i bio je obavezan da brani dete. On nije mogao drugačije da postupi. Meštani njegovog sela su pored škole posadili aleju od 23 lipe, onoliko koliko je Oleg imao godina. Njegova majka često ovde dolazi, ponekad joj se čini da među lipama vidi svog sina. Na zidu srušene škole u Beslanu, kao nezarasla rana, stoji natpis: Hvala Alfi i Vimpelu što su spasili našu decu. 3 oficira Alfe su poginula dok su iz tog pakla iznosili beslansku decu. Organizatori terorističkog napada bili su likvidirani. Aleksej Filatov prešao je put od dešifranta do borca jurišnih grupa. On kaže da nikada nije osjećao toliko razornu prazninu sopstvene bespomoćnosti kao za vreme terorističkih napada u Budjonovsku i Beslanu. Ljudi verovatno počinju da shvataju u kojoj jedinici služe tek po završetku operacije i kad na posljednji put ispraćaju svog ratnog druga. Ako treba da iskoračite 2 koraka levo ili desno i to ne učinite, čitava operacija može biti dovedena u pitanje. Dakle, onaj koji je iza vas neće moći da učini narednih 5 koraka i to je važno. Međutim, možete i medveda, ako je potrebno, da naučite da vozi oklopno vozilo. On je pisao stihove još u detinjstvu, pevao uz gitaru, a sad u svojim pesmama govori ono što je neizdrživo da govori u običnom razgovoru. Aleksej Filatov je sa grupom Ljube snimio videoklip Po visokoj travi. Pred koncertu u njegovu šminkirnicu svratio je Goša Kucenko, koji je jednom, istina samo na filmu, na svojoj koži osjetio šta znači biti pripadnik specijalne jedinice. Mislim da je to bila 90. godina kad smo snimali moj prvi film koji se zvao Čovek iz Alfa tima.
Kad je rečeno kamera, pažnja, snima se, eksplozija je bila toliko snažna da je otkinula prednji most na kolima koji je udario u zid. Okliznuo sam se na prvom stepeniku i preživeo, iako sam pao sa ogromnih zatvornih čeličnih stepenica. Kada je Gorbunov video sav taj užas, kao pažljivi komandant pešice je pošao, a pripadnici jedinice Alfa, odnosno glumci koji su ih igrali, od kojih je jedan pao i ostao da leži sa slomljenom rukom, dok je drugi uspeo da se popne na krov, otvori vrata, izvuče vozača i iz sve snagi ga udari automatom po glavi i ispred kamere kaže snimljeno je. Nakon komande snima se, usledila je eksplozija. Na snimku se ništa nije videlo osim dima. Glumci su brzo shvatili da u proslavljenoj jedinici Alfa romantičarima nema mesta. Oni koji su rođeni 60. godina u poluglasu su slušali legende o blistavom zauzimanju Aminovog dvorca u Kabulu i besprekorno izvedenoj bezbednosnoj akciji na Moskovskoj olimpijadi. Malobrojne teroriste su bez buke otkrivali i hapsili još na avionskim stepenicama. Takve priče uticale su na pojavljivanje mističnog oreola. U ratu nema kamera. Neće vas snimati dok umirete. Slatkorečive fraze neće otići u etar. Tamo treba obavljati svoj posao po cenu vlastitog života, zato što znate zašto to činite. Ali legende ne nastaju bez razloga. Borci Alfe postali su svetski poznati zahvaljujući jurišu, tokom kog su zauzeli dvorac Amina 1979. godine. Hafizullah Amin izvršio je državni udar i ubio prethodnog šefa Afganistana, Tarakija, i sa SSSR-om počeo da igra duplu igru. On se pripremao da u Afganistanu tajno instalira američke vojne baze. Kremlj je odlučio da stavi ulog na drugog lidera, Babraka Karmala. Bilo je naređeno da se rezidencija predsjednika Afganistana, koja je bila naoružana bolje od bilo koje tvrđave, zauzme na juriš. Nisu nam objašnjavali zašto idemo. Dali su nam uzbunu i povezli na aerodrom Čkalov, da bi se potom desantirali u Afganistanu. Dovezli su nas na mesto gde je stajao muslimanski bataljon. Pridružili smo mu se i bili obučeni u afganistanske uniforme. Dvogledom smo osmatrali objekt i razmatrali sa koje strane bi bilo bolje da priđemo. Grupa sovjetskih diverzanata prodrla je u podzemne komunikacije i uništila telefonske linije u čitavom Kabulu 27. decembra, da bi u 19:30 započela juriš. Snajperi su likvidirali stražare, raketni sistemi su otvorili vatru po dvorcu i afganistanskim tenkovima. Obzirom da se dvorac nalazio na brdu, visokom oko 60 metara, oklopna vozila sa pripadnicima specijalnih jedinica i grupom Alfa kretala su se uzbrdo po uskim serpentinama. Tamo nas je dočekala jaka vatra. Pogodili su jedno vozilo, zatim drugo, ali mi smo brzo iskočili i ušli u zgradu ne sa one strane sa koje je trebalo, već sa one iz koje su pucali na nas. Kad smo se okupili u prizemlju i očistili ga, krenuli smo na prvi sprat. Tokom juriša Hafizullah Amin je pokušao da se dogovori da mu sovjetske vojne jedinice dođu u pomoć. Operacija je obavljena u najstrožijoj tajnosti, tako da on nije ni uspeo da shvati sa kim se borilo njegovo obezbeđenje. Naši borci su imali afganistanske uniforme i samo su im bili beli povezi na rukavu i lozinke Jaša, Miša pomogli da ne dođe do greške i da u borbenom zanosu ne otvore vatru po svojima. Naš specnaz je vrhunski usvojio pravilo Suvorova da ne ratuje brojno stanje, već umeće. Za samo 40 minuta 660 pripadnika Alfe, specijalnih jedinica GRU i specijalnog muslimanskog bataljona slomili su otpor 2000 izabranih gardista afganistanskog predsjednika. Tokom juriša poginulo je 20 pripadnika ruskog specnaza, među njima i 2 pripadnika Alfe. Afganistanci su izgubili 200 ljudi, a ostali su se predali. Treba reći da se prema nama kretala jedna surova tenkovska divizija koju su naši desantnici uništili.
Od tada je prošlo 35 godina. Međutim, Alfa danas raspolaže originalnim naoružanjem i specijalnim sredstvima. Oni raspolažu nečijnim pištoljima i puškama, kao i automatima koji su u stanju da pucaju pod vodom. Sve je napravljeno na osnovu specijalnih porudžbina. Alfovci koriste metak sa neprobojnom sferom, šlemove sa vizirom i sredstvima specijalne veze. Panciri su im napravljeni od titanijuma i super čvrstog kevlara koji je 5 puta jači od čelika. Dok se nalaze u skloništu, borci mogu posmatrati cilj pomoću specijalne optike i bez rizika po život mogu da uništavaju neprijatelja pomoću robota na daljinsko upravljanje. U suštini koristimo najsavremenije oružje domaće i strane proizvodnje. Obzirom da se uvek nalazimo u različitim prilikama i borbenim uslovima, samo Bog zna koje će oružje koristiti naši pripadnici. Uglavnom se smatra da su najuspešnije operacije one u kojima se taoci oslobađaju pregovorima i bez primene oružja. 7. juna 1991. godine, samo nekoliko metara od Kremlja na Vasiljevskom spustu, jedan od putnika turističkog autobusa marke Ikarus stavio je nož pod grlo 7-godišnje Maše Ponomarenko i rekao da za taoce uzima čitav autobus. Nakon dugotrajnih pregovora, terorista je oslobodio svoju žrtvu, a onda je u munjevitoj operaciji bio likvidiran. Pregovarači su uspeli da izdejstvuju puštanje dece, iako stvar nije mogla da prođe bez upotrebe sile. Na autobus je bio izvršen juriš. Od 1991. godine sve je manje besprekorno izvedenih operacija. Alfa, koja nije izgubila ni jednog borca tokom čitave afganistanske kampanje, u novom neobjavljenom ratu počela je da ima gubitke. Ja se klanjam našim mladim pripadnicima, koji, iako svesni da kod nas ima poginulih, ranjenih i osakaćenih, ipak dolaze u jedinicu sa željom da se opredele za vojnički poziv. Poziv u kom se brani otadžbina. Svake godine na Nikolo-Arhangeljskom groblju okupljaju se borci da bi pomenuli one kojima nisu pomogli ni iskustvo ni obuka, ali ni najsavremenija zaštita. Niko od njih nije imao nadprirodnu, onostranu zaštitu. Ovde su sahranjeni momci koji su poginuli pre održavanja olimpijade. Verovatno su pred olimpijadu vršili čišćenja i uništavali teroriste. Olimpijada je, zahvaljujući njima, protekla na najvišem nivou. Uvek ćemo ih pamtiti i znati da smo održali olimpijadu upravo zahvaljujući njima. Ispada da samo očajni momci i hazardni obožavaoci avantura, kao u pesmi Vladimira Visockog, žele da postanu članovi Alfe. Do 7. razreda maštao sam da ću postati spiker. Čak sam se obratio i federalnom studiju, a onda su, dok sam bio u 9. razredu u mom rodnom gradu Aleksandrovu u Vladimirskoj oblasti, organizovali vojno-patriotski klub Soko. Vitalij Zinenko bio je rođen 1986. godine. Bavio se istorijom, jednom je čak pobedio na takmičenju Pametni i pametnice. Upisao je likovnu umetničku školu da bi kasnije u dečijem pozorištu Susreti igrao njegovu omiljenu ulogu starešine po ratnoj noveli A ovde su zore tihe. Mislila sam da ću upisati istorijski fakultet na Moskovskom državnom univerzitetu ili GITIS. Njemu je sve išlo od ruke. Dobro je igrao karakterne uloge. U sve je unosio dušu i bio iskren čovek. U 11. razredu rekao nam je da sanja da postane oficir. Zar ne čudi što je karakter ovog momka bio formiran onda kada je u čitavoj ruskoj istoriji vojnički poziv bio najmanje častan? Onda kada su se mnogi oficiri stideli da nose uniformu.
Kada gledate ovaj intervju sa pitomcem Galicinskog pograničkog instituta FSB Rusije, jednostavno se čudite kako Vitalij nije podlegao euforiji 90-ih. Vojnički poziv je najčasnija i najdostojnija profesija još iz starih vremena. Poziv oficira se uvijek smatrao najčasnijim pozivom. Vitalij nije govorio majci da je nakon završenog pograničnog instituta bio primljen u specijalnu jedinicu Alfa. Nije želeo da brine. A budući ženi je rekao da je filozof. Oni su se prvi put sreli 9. maja na Poklonoj gori. Sada Vika i njeni prijatelji svake godine dolaze ovde da pomenu Vitalija. Tada me je Vitalij zamolio da ga naučim da igra valcer. Taj isti valcer odplesali smo kod njega na diplomskoj večeri. Tad mi je pokazao svoju legitimaciju. Pred svadbom mi je često govorio da li razumem u šta se upuštam i da li razumem da se njemu može svašta desiti. I majka i žena su bile sigurne da se njihovom Vitaliju ništa neće desiti. On je staloženo govorio o svojoj službi, bio je siguran u svoj odred, ali i u samog sebe. Svako jutro kada bi odlazio iz kuće, ljubio je ženu uz reči idem na posao. On nije govorio koje obaveze mora da izvrši. Kad je otputovao na svoje posljednje službeno putovanje, niko u porodici nije imao loš predosećaj. Ne znam zašto, ali sam uvijek verovala. Treba da razumete da sa verom u Boga sve jednostavnije doživljavate i verujete da sve mora biti dobro. Nedugo pred pogibiju Vitalika razgovarali smo sa njim i nekoga je od nas upitao da li se plaši da će mu se nešto desiti. Kroz šalu je odgovorio da će sve biti u redu. Na tome se razgovor završio. Vitalij Zinenko je poginuo prilikom hapšenja jednog od vođa narkokartela. On je poginuo 30. aprila, a 1. maja te godine došlo je mnogo ljudi. Kada su mi saopštili da je poginuo, nisam poverovala. Oni mi govore, a ja to uopšte ne prihvatam, ni sad ne verujem. On je za mene živ. U Vitalijevoj sobi roditelji ništa nisu želeli da menjaju. Na svom mestu je i portret Aleksandra Suvorova, omiljenog Vitalijevog vojskovođe. Ovaj portret smo mu poklonili za 25. rođendan. Bio je presrećan. A rekao je neka ga za sada ovde, a posle će ga okačiti u svoj kabinet. On je uvijek znao za izreku Suvorova i kad gineš, spašavaj druga. Kad je Vitalij poginuo, Vika je čekala bebu. Jednom je u snu videla muža koji joj je rekao da će imati devojčicu i zamolio je da joj da ime Aleksandra u čast Suvorova. Vika se rasplakala. Verujem da je njegova duša sa nama i to se osjeća. Često ga sanjam kako mi govori da je živ i da je kod njega sve u redu. On je zamolio da ga sahrane ovde, na Nikolo-Arhangelskom groblju, gde su sahranjeni i drugi heroji Alfe, oni koji su poginuli pri jurišu na Aminov dvorac, oni koji su iznosili decu iz škole u Beslanu i oni koji su poginuli u operacijama Alfe za koje mi ni ne znamo, da bismo mi mogli da živimo. Mi ni do dan danas nismo postali svesni da našeg deteta više nema. Godina je prošla kao jedan dan i mi se još uvijek nadamo da će se on javiti i doći, zato što verujemo da je još uvijek na službenom putu. Dok gledamo ove grobove, nevoljno se nameće pitanje zašto je 70. godina prilikom zauzimanja super utvrđenih objekata ginulo samo nekoliko boraca, a sad gine na desetine. Zato što se od 80. godina Alfa angažuje za izvršavanje operacija koje nisu svojstvene za nju. Političarima je lakše da borcima grupe prikrivaju svoje greške. Sergej Gončarov počeo je da služi u oružanim snagama SSSR-a, a penzionisan je u ruskim. Alf je dao 15 godina. Po meri specijalnih jedinica to je skoro čitav život. Kada je propadao Sovjetski savez, nije bilo te neuralgične tačke na kojoj mi nismo bili. U Karabahu, u Dušanbeu, sve je bilo na nama. Pokušavali su da sa nama zaleče sve rane koje su zjapile na ogromnom prostoru u to vreme moćnog Sovjetskog saveza. Mi smo to sve dobro razumeli.
Noću od 12. na 13. januar 1991. godine dve kolone sovjetskih oklopnih vozila uz podršku pripadnika Alfe bile su prebačene do zgrade televizijskog tornja u Viljnusu, oko koje je održavan miting sa učešćem više hiljada demonstranata koji su tražili ustavne reforme. Vojska je dobila usmenu naredbu da izvrši juriš. Tada smo izgubili jednog našeg oficira, a kad je situacija u javnosti uzavrela, Mihajl Sergejević Gorbačov je izjavio da tamo nije slao Alfu i da ne snosi krivicu za nastalu situaciju. Ispalo je da smo sami tamo odleteli i izvršili operaciju o kojoj se i danas govori. Uskoro se dogodio avgust 1991. godine. Protivnici GKČP, Državne komisije za vanredno stanje, organizovali su odbranu Belog doma. Hiljade Moskovljana došlo je da pomogne. Oni su živim zidom okružili Beli dom. Ljudi su već 19. avgusta počeli da grade barikade i skidaju kaldrmu sa mosta kako bi odbili juriš za koji se govorilo da je bio planiran za 16:00 časova. U napadu je trebalo da učestvuje i Alfa. Niko nije imao smelosti da potpiše ovakvu naredbu. Mi smo pripremili tu operaciju, ali vam još jednom govorim, znali smo da krv može biti prolivena. Mogli smo da preuzmemo odgovornost i damo naređenje našim podčinjenim, ali moralno nismo bili spremni da to uradimo. Bilo je naređeno da svaki oficir održi sastanak sa svojim podređenima kako bi svako mogao da iskaže svoje mišljenje i da predlog kako da se postupi. Sastanak naših oficira i komandanata trajao je oko 40-45 minuta. Kad je bio završen, došli su u kabinet i referisali da celokupni operativni sastav koji se nalazi na borbenom dežurstvu u ovakvoj situaciji ne želi da izvrši zadatak. Bilo je jasno da niko ne želi da preuzme odgovornost za žrtve i započne građanski rat. Za samo 2 godine, već u jesen 1993. predsjednik Rusije je uputio Alfovcima ultimatum. Ili ćete napasti Beli dom u kome se nalazila opozicija novom predsjedniku, ili će grupa u roku od 24 časa biti rasformirana. Oficiri su odgovorili ćutanjem. Situacija 1993. godine bila potpuno drugačija. Tada su komandovali drugi ljudi. Jeljcin je našu jedinicu i Vimpel primoravao da napadnu Beli dom. U to vreme komandant je bio Jevgenij Nikolajević Zajcev. Mnogi i danas tvrde da je doneta odluka bila realna i ispravna. Komanda Alfe je samostalno odlučila da pokuša da sukob reši bez krvi. Na pregovore kod zaštitnika Belog doma pošao je potpukovnik grupe koji se predstavio kao Volođa. Ni dan danas njegovo ime nigde nije objavljeno. Takva su pravila Alfe. Aktivni pripadnici moraju biti u senci. 3 naša oficira sa belom zastavom krenula su prema Belom domu i saopštila da žele obaviti pregovore. Rekli su da su dobili naređenje da izvrše juriš uz opasku da svi znaju ko su oni i kakve posljedice mogu biti. Potpukovnik je deputatima i njihovim zaštitnicima garantovao bezbedan izlazak iz zgrade Belog doma. Pripadnici grupe Alfa su ih zaštitili tako što su napravili živi koridor. Za 20 minuta potpukovnik je uspeo da ubedi naoružane ljude da se predaju. Zahvaljujući tome, oni i stotine drugih su preživeli. Zbog ljudi koji su se nalazili u Belom domu, niko 1991. godine nije želeo da bude pripadnik jedinice koja bi prva izazvala krvoproliće. Kada smo razgovarali sa pilotima helikoptera, čiji je zadatak bio da gađaju Beli dom, oni su nam rekli da ne mogu to da učine jer imaju reaktivne projektile koji mogu da pogode američku ambasadu i da ne žele da započnu 3. svetski rat. Svi su znali da se oni šegače. Jednostavno, niko od njih nije želeo to da uradi. Dok su pripadnici Alfe pregovarali sa zaštitnicima Belog doma, snajperskim hicem ubijen je jedan njen pripadnik. Ni danas se ne zna ko je to uradio. Bila je to provokacija na koju Alfa nije nasela. Ima mnogo onih koji su umrli prirodnom smrću i napustili nas. Bili smo zajedno na mnogim mestima. Kad se okupimo, setimo ih se, pričamo o njima. Sad ih više nema. Kažemo, služio je u našoj jedinici i nije ranjen, a život ga ipak nije poštedeo. Vladimir Tarasenko, veteran grupe A, tih dana je takođe bio oko Belog doma. Pre toga je jurišao na Kabul i ratovao u Afganistanu. Nakon toga učestvovao je u antiterorističkim operacijama u Budjanovsku i Pervomajsku.
Nikada nije bio ranjen, ali zato nosio ogromnu ranu na duši zbog onih koji su imali manje sreće. Priroda, pecanje i priče o podvizima pomažu mu da zaboravi te košmare. U našoj moskovskoj bazi, iza Moskvorečja, stalno su bila parkirana oklopna vozila. Iskusniji momci su svakog četvrtka isterivali po jedno vozilo da bi uvek moglo da upali. Jednom prilikom vozili su se po Sadovom putnom prstenu. Tada je ova veoma teška grdosija zakačila taksi vozilo. Kad se to desi, vozač gotovo i ne primeti da je nekog udario. Nesrećni putnik taksija je pobegao, a taksista je doživeo predinfarktno stanje. Vladimir Tarasenko kroz šalu kaže da alfovci ne vole da idu u lov. Na poslu dosta pucaju. Kad odete na pecanje, jednostavno se iz svega isključite. Odmarate se i ni o čemu ne razmišljate. Dobro kažu da voda smiruje. Voda i vatra. Vladimir Tarasenko je organizovao među pripadnicima grupe A svojevrsni šampionat u pecanju ribe. Dolaze čak i oni koji nikada nisu pecali. Dođu da se vidimo i da budu u društvu. Tradicionalno se 23. februara posle zime okupljamo na bazi i zajedno idemo na pecanje. На 23 февраля большой компанией выезжаем на рыбалку. Alfa je borbeno bratstvo i borbeni red u koji kad jednom uđete, zauvek ostajete član grupe A. I onda kada više fizički ne možete da se borite. Mi imamo jednu te istu krvnu grupu, grupu A. Ma gde da se nalaziš, ako si služio u grupi A, ti si moj brat i moj drug. I uvek sam spreman da ti pomognem. Mi to visoko cenimo i time se veoma ponosimo. U svakom bratstvu običaj nalaže da se svoj ne ostavlja na cedilu. To važi i za alfovce. Nikada, ni na bojnom polju, ni u životu, gde je ponekad teže nego u borbi. Asocijacija veterana Alfe osnovana je da bi pomogla bivšim pripadnicima jedinice da ponovo stanu na noge i pronađu svoje mesto u životu. Ona je pomogla i Sergiju Bugaljcu, koji se nakon ranjavanja u glavu kod Arguna potpuno paralizovan probudio tek u moskovskoj bolnici. Njega je zalutali metak pogodio direktno u slepoočnicu i prošao kroz mozak sve do potiljka. Lekari su odlučili da ne diraju metak. Sergij odmahuje rukom i kaže da ga metak ne brine. Loše treba zaboraviti. Kada sam bio prebačen u običnu sobu, osjetio toplu ruku supruge, pomoć i podršku sa svih strana. Predivne medicinske sestre bile su veoma dobre prema bolesnim ljudima. To se rečima ne može opisati. Pamtiću do kraja života. Kad su me prvi put ispravili u vertikalni položaj i kada sam počeo da sedim i ustajem, svet mi je bio potpuno drugačiji. Godine su prolazile, a Sergij je poželeo da mu se ostvari san i da ponovo sedne za volan. To je bilo praktički nemoguće, jer mu leva ruka i leva strana tela nisu funkcionisali, bez obzira što su mu drugovi pronašli najbolje lekare. Poželeo sam da počnem da pušim, ne da bih uništavao zdravlje, život je onako prolazi. Padale su mi na pamet razne gluposti. Nemam više šta da izgubim, vreme ne mogu da vratim, a onda sam rekao dosta. Ko da puši i pije? Sin ti stasava, deca ti rastu, moraš dalje da se razvijaš. Prijatelji su uspeli da mu nabave specijalni automobil sa automatskim menjačem kojim je mogao da upravlja samo jednom rukom i nogom. Plašio sam se kad sam polazio, osvrtao sam se, a nakon jednog dana vožnje po malim gradskim ulicama, shvatio sam da sam se pronašao. Već sam nekoliko puta vozio do Abhazije. Pokupio sam porodicu i otišli smo od kuće do Abhazije da provedemo odmor. Prolazili smo granicu i carinu, čak sam kao Čapajev vozio jednom rukom. Sergij ne sumnja da je njegovo ozdravljenje pravo čudo, čudo vere i ljubavi. Supruga Jana je postala njegov anđeo čuvar. Žena je posebna priča. To nije samo ratna drugarica, već neko sa kim sam venčan u crkvi. Kad nam stavljaju svadbeni venac, stavljaju nam u stvari neku vrstu mučeničkog venca. To je bila ljudska provera vernosti i da li će ostati sa mnom do kraja.
Kada smo doputovali u Krasnodar, na peronu nas je čekala čitava jedinica. Oni su čekali Serjožu koji je obećao da će izaći bez štapa. Izašao je sa alfovskom kapom. Malo su mu pripomogli da ne padne, za to vreme bili su postrojeni naoružani momci u uniformi. Kola su već bila na peronu, bio je to grandiozan prizor od kog se sirota stjuardesa rasplakala. Такое грандиозное зрелище, бедная проводница разрыдалась даже. Sergij svako jutro počinje molitvom i zahvaljuje se Bogu što mu je poklonio još jedan dan života. Zatim vozi ženu na posao i dolazi ovde u asocijaciju veterana grupe Alfa. On odlazi na školske susrete i sportska takmičenja, posvećuje vojno-patriotska društva da bi ispričao deci istinu i objasnio da postoji profesija koja brani otadžbinu. Ko zna, možda se i među njima nađu dečaci sa krvnom grupom Alfa. Borci antiterorističkog centra svake godine održavaju svoja takmičenja da bi izabrali najbolje. Pobednici su u obavezi da brane brend Alfe na međunarodnim takmičenjima. Zdravo, ja sam Dmitrij, došli smo iz Rusije, mi smo ekipa Federalne službe bezbednosti. Na posljednjem šampionatu Super SWAT u SAD-u, ekipa Uprave A, Centra za specijalne namene Federalne službe bezbednosti Rusije, osvojila je prvo i drugo mesto i ponela naziv najbolje strane ekipe. Mi znamo zašto. Zato što imaju istu krvnu grupu Alfa. Vršenje zadataka u gradu Argunu. Naša jedinica je bila dodeljena na ispomoć unutrašnjoj vojsci. Moj zadatak je bio da iz dvorišta obezbeđujem pozadinu. Pogodio me rafal. Pancir i šlem su izdržali, ali me je jedan metak ipak dokačio. Kada su Sergeja izneli sa vatrenog položaja, šlem mu je bio pun krvi. Uopšte nisu mogli da odrede da li diše, a bazi su saopštili da imaju 200. poginulog. Ali Sergej je bio živ. Prvim avionom prevezili su druga u bolnicu Mazdoka. Lekari su govorili da su male šanse da ću preživjeti, ali da će učiniti sve da mi pomognu. Žena mi je ispričala da su svi borci, čak i oni koji ranije nisu išli u crkvu, dakle svi koji su tog dana bili na dežurstvu, otišli u crkvu. To me je posebno dirnulo. Ja sam osetio duhovnu podršku svojih saboraca. Oni su verovali u mene, kao u ostalom i sami lekari. Sergij se tek posle mesec i po dana probudio iz kome u moskovskoj bolnici. Tada je prvi put osetio očaj jer je shvatio da je nepokretan. Ispočetka nisam mogao da govorim, pa sam učio da pričam. Sećam se da su mi govorili, Serjoža, izgovaraj ovako, reci onako, po slogovima. Razumete, počeo sam da se nerviram, zašto se iživljavaju nadamnom. Bio sam iznenađen koliko snage može da ima jedna žena. Njegova supruga Jana danima nije spavala. Stalno je govorila da će izvući Serjogu. Serjoga će preživeti. Serjoga i ja ćemo ponovo da trčimo i vozimo se. Sve će biti u najboljem redu. Sergej je priznao da uopšte nije verovao da će moći da mrdne rukom, a kamoli da će stati na noge. Kako se tim živeti dalje? Sobna vrata su se otvorila. Ušao je lekar u belom mantilu i na točkovima vukao neki okvir. Uhvatio me za vrat i podigao. Upitao sam ih, šta mi to radite? Za mene je to bio pravi šok, jer sam se navikao da ležim. On mi je rekao, Serjoža, vreme je da ustanemo. Kad su me otpustili iz bolnice, već sam hodao na štakama bez tuđe pomoći. Njemu, invalidu, preostalo je samo da počne život ispočetka, makar zbog svoje dece. Sergej je u tome uspeo. Još ćemo se vratiti na priču o njemu.
Tokom olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine teroristi palestinske organizacije Crni septembar zarobili su taoce, sportiste i sudije iz izraelske delegacije. Invalidu preostalo je samo da počne život ispočetka, makar zbog svoje dece. Sergej je u tome uspeo. Još ćemo se vratiti na priču o njemu. Tokom olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine teroristi palestinske organizacije Crni septembar zarobili su taoce, sportiste i sudije iz izraelske delegacije. Zbog neobaveštenosti nemačke policije koja je računala da će zarobiti teroriste još na aerodromu, poginulo je svih 11 talaca. Svet je bukvalno netremice pratio celu operaciju. Zato je i sama pomisao da će se, ne daj Bože, nešto slično dogoditi i u Moskvi izazivala užas. Mi nismo imali neku specijalnu grupu za oslobađanje talaca. Kod nas se to nikad nije desilo. Kod nas nije bilo terorizma. Olimpijada 80. godine trebalo je da se održi u Moskvi. Da bi je spremno dočekali, predsjednik KGB-a Jurij Andropov potpisuje naredbu o osnivanju grupe A, posebne jedinice za sprečavanje terorističkih i diverzantskih akcija. Razume se da su posljedice iz Minhena bile prenete na Olimpijadu 80. godine. Svi su dobro znali da Sovjetski savez mora osigurati bezbednost Olimpijade. Dugo su u ovu grupu mogli da budu primljeni samo oficiri KGB-a. Selekcija je bila veoma stroga. Lično sam izabrao prvih 30 ljudi ovog odeljenja. U odeljenju su morali da služe ne samo pošteni i savesni ljudi, već i oni odani svojoj otadžbini, koji su se preporučili borbom sa svakojakim probisvetima, fizički pripremljeni momci spremni da se pokažu i istaknu kad to bude potrebno. Prva baza novog odreda privremeno je bila smeštena u dvorskoj sali u Novoslobodskoj ulici u Moskvi. Ovdje su borci dežurali i spavali na krevetima na rasklapanje. Spremali su ih za izvršavanje najtežih zadataka. Nakon mjesec dana dobili su oružje i uniformu. Ovo je prva fotografija alfovaca. Nažalost, borac alfe se ne rađa, već postaje velikim i teškim radom. Treba samo trenirati, trenirati i još jednom ponavljam, samo trenirati. Sećam se kako smo bezbroj puta jurišali na jedan avion. Potpuno smo ga unakazili, a kad je došao moment da dejstvujemo, morali smo da učinimo isto tako. Tako je i bilo. To se dogodilo u septembru 1986. godine. Trojica pripadnika unutrašnje vojske ubili su u Ufi stražara, zatim i patrolu milicije, oteli oružje i probili se u salon aviona. Za pregovore sa njima angažovali su profesionalne pregovarače, u kom se gotovo svakog dana obavlja poneka operacija na likvidaciji pripadnika banditskih jedinica i terorista koji su sejali strah i pretnje na konkretnoj teritoriji. Сеют страх и угрозу на той территории, где они находятся. Sergej Bugajec je 2002. godine bio ozbiljno ranjen u glavu. To je značilo kraj službe. I dan danas kaže da mu uopšte nije jasno kako je ostao živ. U pratnji našeg oklopnog transportera krenuli smo na izvršenje zadataka u gradu Argunu. Naša jedinica je bila dodeljena na ispomoć unutrašnjoj vojsci. Moj zadatak je bio da iz dvorišta obezbeđujem pozadinu. Pogodio me rafal. Pancir i šlem su izdržali, ali me je jedan metak ipak dokačio. Kada su Sergeja izneli sa vatrenog položaja, šlem mu je bio pun krvi. Uopšte nisu mogli da odrede da li diše, a bazi su saopštili da imaju 200. poginulog. Ali Sergej je bio živ. Prvim avionom prevezili su druga u bolnicu Mazdoka. Lekari su govorili da su male šanse da ću preživjeti, ali da će učiniti sve da mi pomognu. Žena mi je ispričala da su svi borci, čak i oni koji ranije nisu išli u crkvu, dakle svi koji su tog dana bili na dežurstvu, otišli u crkvu. To me je posebno dirnulo. Ja sam osjetio duhovnu podršku svojih saboraca. Oni su verovali u mene, kao u ostalom i sami lekari.
Sergij se tek posle mesec i po dana probudio iz kome u moskovskoj bolnici. Tada je prvi put osetio očaj jer je shvatio da je nepokretan. Ispočetka nisam mogao da govorim, pa sam učio da pričam. Sećam se da su mi govorili, Serjoža, izgovaraj ovako, reci onako, po slogovima. Razumete, počeo sam da se nerviram, zašto se iživljavaju nadamnom. Bio sam iznenađen koliko snage može da ima jedna žena. Njegova supruga Jana danima nije spavala. Stalno je govorila da će izvući Serjogu. Serjoga će preživeti. Serjoga i ja ćemo ponovo da trčimo i vozimo se. Sve će biti u najboljem redu. Sergij je priznao da uopšte nije verovao da će moći da mrdne rukom, a kamoli da će stati na noge. Kako sa tim živeti dalje? Sobna vrata su se otvorila. Ušao je lekar u belom mantilu i na točkovima vukao neki okvir. Uhvatio me za vrat i podigao. Upitao sam ih, šta mi to radite? Za mene je to bio pravi šok, jer sam se navikao da ležim. On mi je rekao, Serjoža, vreme je da ustanemo. Kad su me otpustili, moj zadatak je bio da iz dvorišta obezbeđujem pozadinu. Pogodio me rafal. Pancir i šlem su izdržali, ali me je jedan metak ipak dokačio. Kada su Sergija izneli sa vatrenog položaja, šlem mu je bio pun krvi. Uopšte nisu mogli da odrede da li diše, a bazi su saopštili da imaju 200. poginulog. Ali Sergij je bio živ. Prvim avionom prevezili su druga u bolnicu Mazdoka. Lekari su govorili da su male šanse da ću preživeti, ali da će učiniti sve da mi pomognu. Žena mi je ispričala da su svi borci, čak i oni koji ranije nisu išli u crkvu, dakle svi koji su tog dana bili na dežurstvu, otišli u crkvu. To me je posebno dirnulo. Ja sam osetio duhovnu podršku svojih saboraca. Oni su verovali u mene, kao u ostalom i sami lekari. Sergij se tek posle mesec i po dana probudio iz kome u moskovskoj bolnici. Tada je prvi put osetio očaj jer je shvatio da je nepokretan. Ispočetka nisam mogao da govorim, pa sam učio da pričam. Sećam se da su mi govorili, Serjoža, izgovaraj ovako, reci onako, po slogovima. Razumete, počeo sam da se nerviram, zašto se iživljavaju nadamnom. Bio sam iznenađen koliko snage može da ima jedna žena. Njegova supruga Jana danima nije spavala. Stalno je govorila da će izvući Serjogu. Serjoga će preživeti. Serjoga i ja ćemo ponovo da trčimo i vozimo se. Sve će biti u najboljem redu. Sergij je priznao da uopšte nije verovao da će moći da mrdne rukom, a kamoli da će stati na noge. Kako sa tim živeti dalje? Sobna vrata su se otvorila. Ušao je lekar u belom mantilu i na točkovima vukao neki okvir. Uhvatio me za vrat i podigao. Upitao sam ih, šta mi to radite? Za mene je to bio pravi šok, jer sam se navikao da ležim. On mi je rekao, Serjoža, vreme je da ustanemo. Kad su me otpustili iz bolnice, već sam hodao na štakama bez tuđe pomoći. Njemu, invalidu, preostalo je samo da počne život ispočetka, makar zbog svoje dece. Sergij je u tome uspeo. Još ćemo se vratiti na priču o njemu. Tokom olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine teroristi palestinske organizacije Crni septembar zarobili su taoce, sportiste i sudije iz izraelske delegacije. Zbog neobaveštenosti nemačke policije koja je računala da će zarobiti teroriste još na aerodromu, si krivicu za nastalu situaciju. Ispalo je da smo sami tamo odleteli i izvršili operaciju o kojoj se i danas govori. Uskoro se dogodio avgust 1991. godine. Protivnici GKČP, Državne komisije za vanredno stanje, organizovali su odbranu Belog doma. Hiljade Moskovljana došlo je da pomogne. Oni su živim zidom okružili Beli dom. Ljudi su već 19. avgusta počeli da grade barikade i skidaju kaldrmu sa mosta kako bi odbili juriš za koji se govorilo da je bio planiran za 16:00 časova.
U napadu je trebalo da učestvuje i Alfa. Niko nije imao smelosti da potpiše ovakvu naredbu. Mi smo pripremili tu operaciju, ali vam još jednom govorim, znali smo da krv može biti prolivena. Mogli smo da preuzmemo odgovornost i damo naređenje našim podčinjenim, ali moralno nismo bili spremni da to uradimo. Bilo je naređeno da svaki oficir održi sastanak sa svojim podređenima kako bi svako mogao da iskaže svoje mišljenje i da predlog kako da se postupi. Sastanak naših oficira i komandanata trajao je oko 40-45 minuta. Kad je bio završen, došli su u kabinet i referisali da celokupni operativni sastav koji se nalazi na borbenom dežurstvu u ovakvoj situaciji ne želi da izvrši zadatak. Bilo je jasno da niko ne želi da preuzme odgovornost za žrtve i započne građanski rat. Za samo 2 godine, već u jesen 1993. predsjednik Rusije je uputio Alfovcima ultimatum. Ili ćete napasti Beli dom u kome se nalazila opozicija novom predsjedniku, ili će grupa u roku od 24 časa biti rasformirana. Oficiri su odgovorili ćutanjem. Situacija 1993. godine bila potpuno drugačija. Tada su komandovali drugi ljudi. Jeljcin je našu jedinicu i Vimpel primoravao da napadnu Beli dom. U to vreme komandant je bio Jevgenij Nikolajević Zajcev. Mnogi i danas tvrde da je doneta odluka bila realna i ispravna. Komanda Alfe je samostalno odlučila da pokuša da sukob reši bez krvi. Na pregovore kod zaštitnika Belog doma pošao je potpukovnik grupe koji se predstavio kao Volođa. Ni dan danas njegovo ime nigde nije objavljeno. Takva su pravila Alfe. Aktivni pripadnici moraju biti u senci. 3 naša oficira sa belom zastavom krenula su prema Belom domu i saopštila da žele obaviti pregovore. Rekli su da su dobili naređenje da izvrše juriš uz opasku da svi znaju ko su oni i kakve posljedice mogu biti. Potpukovnik je deputatima i njihovim zaštitnicima garantovao bezbedan izlazak iz zgrade Belog doma. Pripadnici grupe Alfa su ih zaštitili tako što su napravili živi koridor. Za 20 minuta potpukovnik je uspeo da ubedi naoružane ljude da se predaju. Zahvaljujući tome, oni i teroristi palestinske organizacije Crni septembar zarobili su taoce, sportiste i sudije iz izraelske delegacije. Zbog neobaveštenosti nemačke policije koja je računala da će zarobiti teroriste još na aerodromu, poginulo je svih 11 talaca. Svet je bukvalno netremice pratio celu operaciju. Zato je i sama pomisao da će se, ne daj Bože, nešto slično dogoditi i u Moskvi izazivala užas. Mi nismo imali neku specijalnu grupu za oslobađanje talaca. Kod nas se to nikad nije desilo. Kod nas nije bilo terorizma. Olimpijada 80. godine trebalo je da se održi u Moskvi. Da bi je spremno dočekali, predsjednik KGB-a Jurij Andropov potpisuje naredbu o osnivanju grupe A, posebne jedinice za sprečavanje terorističkih i diverzantskih akcija. Razume se da su posljedice iz Minhena bile prenete na Olimpijadu 80. godine. Svi su dobro znali da Sovjetski savez mora osigurati bezbednost Olimpijade. Dugo su u ovu grupu mogli da budu primljeni samo oficiri KGB-a. Selekcija je bila veoma stroga. Lično sam izabrao prvih 30 ljudi ovog odeljenja. U odeljenju su morali da služe ne samo pošteni i savesni ljudi, već i oni odani svojoj otadžbini, koji su se preporučili borbom sa svakojakim probisvetima, fizički pripremljeni momci spremni da se pokažu i istaknu kad to bude potrebno. Prva baza novog odreda privremeno je bila smeštena u dvorskoj sali u Novoslobodskoj ulici u Moskvi. Ovdje su borci dežurali i spavali na krevetima na rasklapanje. Spremali su ih za izvršavanje najtežih zadataka. Nakon mjesec dana dobili su oružje i uniformu. Ovo je prva fotografija Alfovaca. Nažalost, borac Alfe se ne rađa, već postaje velikim i teškim radom. Treba samo trenirati i još jednom ponavljam, samo trenirati. Sećam se kako smo bezbroj puta jurišali na jedan avion. Potpuno smo ga unakazili, a kad je došao moment da dejstvujemo, morali smo da učinimo isto tako. Tako je i bilo.
To se dogodilo u septembru 1986. godine. Trojica pripadnika unutrašnje vojske ubili su u Ufi stražara, zatim i patrolu milicije, oteli oružje i probili se u salon aviona. Za pregovore sa njima angažovali su profesionalne pregovarače. Bilo je uspešno. Teroristi su oslobodili taoce u zamenu za narkotike. Stjuardesa im je otela mitraljez iz kojeg je potom jedan od njih bio likvidiran, a drugi ranjen. Akcija je bila klasično odrađena. Interventna ekipa je pregovarala iz Brand. U leto 1996. godine čitava grupa zajedno sa drugim jedinicama za specijalne namene postaje deo antiterorističkog centra FSB-a Rusije. Neophodnost ovakvog objedinjavanja bila je diktirana nemogućnošću da se državne antiterorističke službe koordiniraju u pokušaju da oslobode gradsku bolnicu u Budjonovsku u leto 1995. godine. Tamo smo bili suočeni sa situacijom sa kojom se nije suočila ni jedna specijalna služba u svetu. Imali smo situaciju u kojoj oko 200 obučenih terorista koji umeju da pucaju i koji su dobro naoružani miniraju sve pristupe. Imali smo situaciju u kojoj je svaki prozor bio vatreni položaj, a povrh svega i još oko 2000 zatočenih talaca. Tada su banditi Šamila Basajeva uz pretnju da će izvršiti masakr naterali trudne žene, decu i starce da priđu prozorima i preko živih štitova pucali po ruskoj vojsci. Čak ni alfovci nisu znali kako da dejstvuju u ovakvoj situaciji. Iskreno rečeno, nije bilo realno da se izvrši juriš na bolnicu. Svi bismo izginuli, uključujući i taoce. Bolnica je u potpunosti bila minirana. Dobijali su naređenja i da jurišaju i da odstupe. Pod rafalnom vatrom nisu mogli da izvlače ranjene. Mi smo ušli u hodnik bolnice, zatekli smo na stotine ljudi koji stoje, leže ili sede. Vi jednostavno niste mogli da se snađete u plamenu sa spuštenim vizirom na šlemu dok vam radi adrenalin, jer ste prethodno prošli kroz vatru i ušli u prostoriju u kojoj morate da procenite ko je talac, a ko terorista. Borci nisu razumeli logiku više komande, da li je reč o lukovom planu, zbunjenosti ili izdaji. U toj situaciji bila je greška što je Černomirdin direktno počeo da razgovara sa Basajevom. Šef države ili vlade ne sme direktno da pregovara sa teroristima. Tada je Basajevljeva banda dobila prevoz da ode iz Budjonovska. Tokom talačke krize gubitke su imali i borci Alfe i civili, od kojih su mnogi bili ubijani kad su odbijali da izvrše zahteve terorista. Grupa A nije dobila naređenje da krene na juriš i dan danas su mnoga pitanja ostala bez odgovora. Nadali smo se da ćemo dobiti naređenje, a kad su dali naredbu da se otvori koridor da ljudi Basajeva izađu, ljudi su bili spremni da ih unište. Ali mi nismo znali kojim će putem autobusi da što se iživljavaju nadamnom. Bio sam iznenađen koliko snage može da ima jedna žena. Njegova supruga Jana danima nije spavala. Stalno je govorila da će izvući Serjogu. Serjoga će preživeti. Serjoga i ja ćemo ponovo da trčimo i vozimo se. Sve će biti u najboljem redu. Sergej je priznao da uopšte nije verovao da će moći da mrdne rukom, a kamoli da će stati na noge. Kako sa tim živeti dalje? Sobna vrata su se otvorila. Ušao je lekar u belom mantilu i na točkovima vukao neki okvir. Uhvatio me za vrat i podigao. Upitao sam ih šta mi to radite. Za mene je to bio pravi šok, jer sam se navikao da ležim. On mi je rekao, Serjoža, vreme je da ustanemo. Kad su me otpustili iz bolnice, već sam hodao na štakama bez tuđe pomoći. Njemu, invalidu, preostalo je samo da počne život ispočetka, makar zbog svoje dece. Sergej je u tome uspeo. Još ćemo se vratiti na priču o njemu.
Tokom olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine teroristi palestinske organizacije Crni septembar zarobili su taoce, sportiste i sudije iz izraelske delegacije. Zbog neobaveštenosti nemačke policije koja je računala da će zarobiti teroriste još na aerodromu, poginulo je svih 11 talaca. Svet je bukvalno netremice pratio celu operaciju. Zato je i sama pomisao da će se, ne daj Bože, nešto slično dogoditi i u Moskvi izazivala užas. Mi nismo imali neku specijalnu grupu za oslobađanje talaca. Kod nas se to nikad nije desilo. Kod nas nije bilo terorizma. Olimpijada 80. godine trebalo je da se održi u Moskvi. Da bi je spremno dočekali, predsjednik KGB-a Jurij Andropov potpisuje naredbu o osnivanju grupe A, posebne jedinice za sprečavanje terorističkih i diverzantskih akcija. Razume se da su posljedice iz Minhena bile prenete na Olimpijadu 80. godine. Svi su dobro znali da Sovjetski savez mora osigurati bezbednost Olimpijade. Dugo su u ovu grupu mogli da budu primljeni samo oficiri KGB-a. Selekcija je bila veoma stroga. Lično sam izabrao prvih 30 ljudi ovog odeljenja. U odeljenju su morali da služe ne samo pošteni i savesni ljudi, već i oni odani svojoj otadžbini, koji su se preporučili borbom sa svakojakim probisvetima, fizički pripremljeni momci spremni da se pokažu i istaknu kad to bude potrebno. Za mene je to bio pravi šok, jer sam se navikao da ležim. On mi je rekao, Serjoža, vreme je da ustanemo. Kad su me otpustili iz bolnice, već sam hodao na štakama bez tuđe pomoći. Njemu, invalidu, preostalo je samo da počne život ispočetka, makar zbog svoje dece. Sergej je u tome uspeo. Još ćemo se vratiti na priču o njemu. Tokom olimpijskih igara u Minhenu 1972. godine teroristi palestinske organizacije Crni septembar zarobili su taoce, sportiste i sudije iz izraelske delegacije. Zbog neobaveštenosti nemačke policije koja je računala da će zarobiti teroriste još na aerodromu, poginulo je svih 11 talaca. Svet je bukvalno netremice pratio celu operaciju. Zato je i sama pomisao da će se, ne daj Bože, nešto slično dogoditi i u Moskvi izazivala užas. Mi nismo imali neku specijalnu grupu za oslobađanje talaca. Kod nas se to nikad nije desilo. Kod nas nije bilo terorizma. Olimpijada 80. godine trebalo je da se održi u Moskvi. Da bi je spremno dočekali, predsjednik KGB-a Jurij Andropov potpisuje naredbu o osnivanju grupe A, posebne jedinice za sprečavanje terorističkih i diverzantskih akcija. Razume se da su posljedice iz Minhena bile prenete na Olimpijadu 80. godine. Svi su dobro znali da Sovjetski savez mora osigurati bezbednost Olimpijade. Dugo su u ovu grupu mogli da budu primljeni samo oficiri KGB-a. Selekcija je bila veoma stroga. Lično sam izabrao prvih 30 ljudi ovog odeljenja. U odeljenju su morali da služe ne samo pošteni i savesni ljudi, već i oni odani svojoj otadžbini, koji su se preporučili borbom sa svakojakim probisvetima, fizički pripremljeni momci spremni da se pokažu i istaknu kad to bude potrebno. Prva baza novog odreda privremeno je bila smeštena u dvorskoj sali u Novoslobodskoj ulici u Moskvi. Ovdje su borci dežurali i spavali na krevetima na rasklapanje. Spremali su ih za izvršavanje najtežih zadataka. Nakon mjesec dana dobili su oružje i uniformu. Ovo je prva fotografija alfovaca. Nažalost, borac alfe se ne rađa, već postaje velikim i teškim radom. Treba samo trenirati, trenirati i još jednom ponavljam, samo trenirati. Sećam se kako smo bezbroj puta jurišali na jedan avion. Potpuno smo ga unakazili, a kad je došao moment da dejstvujemo, morali smo da učinimo isto tako. Tako je i bilo. U pecanju ribe. Dolaze čak i oni koji nikada nisu pecali. Dođu da se vidimo i da budu u društvu. Tradicionalno se 23. februara posle zime okupljamo na bazi i zajedno idemo na pecanje.
На 23 февраля большой компанией выезжаем на рыбалку. Alfa je borbeno bratstvo i borbeni red u koji kad jednom uđete, zauvek ostajete član grupe A. I onda kada više fizički ne možete da se borite. Mi imamo jednu te istu krvnu grupu, grupu A. Ma gde da se nalaziš, ako si služio u grupi A, ti si moj brat i moj drug. I uvek sam spreman da ti pomognem. Mi to visoko cenimo i time se veoma ponosimo. U svakom bratstvu običaj nalaže da se svoj ne ostavlja na cedilu. To važi i za alfovce. Nikada. Ni na bojnom polju, ni u životu, gde je ponekad teže nego u borbi. Asocijacija veterana Alfe osnovana je da bi pomogla bivšim pripadnicima jedinice da ponovo stanu na noge i pronađu svoje mesto u životu. Ona je pomogla i Sergiju Bugaljcu, koji se nakon ranjavanja u glavu kod Arguna potpuno paralizovan probudio tek u Moskovskoj bolnici. Njega je zalutali metak pogodio direktno u slepoočnicu i prošao kroz mozak sve do potiljka. Lekari su odlučili da ne diraju metak. Sergij odmahuje rukom i kaže da ga metak ne brine. Loše treba zaboraviti. Kada sam bio prebačen u običnu sobu, osetio toplu ruku supruge, pomoć i podršku sa svih strana. Predivne medicinske sestre bile su veoma dobre prema bolesnim ljudima. To se rečima ne može opisati. Pamtiću do kraja života. Kad su me prvi put ispravili u vertikalni položaj i kada sam počeo da sedim i ustajem, svet mi je bio potpuno drugačiji. Godine su prolazile, a Sergij je poželeo da mu se ostvari san i da ponovo sedne za volan. To je bilo praktički nemoguće, jer mu leva ruka i leva strana tela nisu funkcionisali, bez obzira što su mu drugovi pronašli najbolje lekare. Poželeo sam da počnem da pušim, ne da bih uništavao zdravlje, život je onako prolazi. Padale su mi na pamet razne gluposti. Nemam više šta da izgubim, vreme ne mogu da vratim, a onda sam rekao dosta. Ko da puši i pije? Sin ti stasava, deca ti rastu, moraš dalje da se razvijaš. Prijatelji su uspeli da mu nabave specijalni automobil sa automatskim menjačem kojim je mogao da upravlja samo jednom rukom i nogom. Plašio sam se kad sam polazio, osvrtao sam se, a nakon jednog dana vožnje po malim gradskim ulicama, shvatio sam da sam se pronašao. Već sam nekoliko puta vozio do Abhazije. Pokupio sam porodicu i otišli smo od kuće. Prećutao je. Сказал: Олег, ты, пожалуйста, такие вещи не говори, приедешь, все сам передашь. Но он промолчал в этот момент. Dan znanja će za Beslan i čitavu zemlju zauvek ostati dan žalosti. 3 dana su učenici, njihova rodbina i nastavnici bili u užarenoj školi bez hrane i vode. Teroristi su radi zastrašivanja periodično streljali po nekoliko talaca, a ostale su terali da grade barikade u slučaju iznenadnog juriša. Deca su pod pretnjom dugih cevi gradila i nadala se da će ih naši vojnici spasiti. 3. dana talačke krize u zgradi škole iznenada se začula eksplozija. Uzrok eksplozije bile su vrućina i visoke temperature, što je otopilo selotejp kojim je bila oblepljena eksplozivna naprava. Više nije bilo izbora. Pored poginulih, bilo je i na desetine ranjenih. Nije se moglo razmišljati o koordinaciji dejstava na oslobađanju. Morali smo da krenemo i spasemo žive. Zajedno sa ostalim, učenik je spasavao i Oleg Loskov. Dok je trčao niz stepenice i nosio 2 male devojčice, teroristi su mu pucali u leđa. Šta da radim? Malo je živeo. 3. je poginuo u Beslanu. Ništa nisam znala. Posle su na televiziji pokazivali da brane decu. Olegovoj majci ni na kraj pameti nije bilo da se njen sin nalazi u Beslanu, izložen terorističkoj vatri. Kao i obično, ona ga je u svečanu trpezu čekala da se vrati sa službenog puta. Očekivali su ga i drugovi koji su se sasvim nedavno veselili na njegovoj svadbi. Ali u malenu kuću u Lipeckoj oblasti došao je Olekov drug, Sergij Bardakov, da majci saopšti užasnu vest da njenog sina više nema. Kada smo stigli njegovoj kući i kada su njegova žena i roditelji videli da pored mene i komandanta nema Olega, bilo im je jasno da Oleg više nikad neće doći.
Молча все поняли, что то есть он больше не приедет, да. U selu Vasiljevka u Olegovom zavičaju, ulica u kojoj se nalazi kuća Loskovih nosi njegovo ime. Školski muzej čuva njegovu svečanu uniformu, okvir od automata, fotografije i kapu sa oznakom Alfe. On je bio odrastao čovek i bio je obavezan da brani dete. On nije mogao drugačije da postupi. Meštani njegovog sela su pored škole posadili aleju od 23 lipe, onoliko koliko je Oleg imao godina. Njegova majka često kjerana oklopna vozila. Iskusniji momci su svakog četvrtka isterivali po jedno vozilo da bi uvek moglo da upali. Jednom prilikom vozili su se po Sadovom putnom prstenu. Tada je ova veoma teška grdosija zakačila taksi vozilo. Kad se to desi, vozač gotovo i ne primeti da je nekog udario. Nesrećni putnik taksija je pobegao, a taksista je doživeo predinfarktno stanje. Vladimir Tarasenko kroz šalu kaže da Alfovci ne vole da idu u lov. Na poslu dosta pucaju. Kad odete na pecanje, jednostavno se iz svega isključite. Odmarate se i ni o čemu ne razmišljate. Dobro kažu da voda smiruje. Voda i vatra. Vladimir Tarasenko je organizovao među pripadnicima grupe A svojevrsni šampionat u pecanju ribe. Dolaze čak i oni koji nikada nisu pecali. Dođu da se vidimo i da budu u društvu. Tradicionalno se 23. februara posle zime okupljamo na bazi i zajedno idemo na pecanje. На 23 февраля большой компанией выезжаем на рыбалку. Alfa je borbeno bratstvo i borbeni red u koji kad jednom uđete, zauvek ostajete član grupe A. I onda kada više fizički ne možete da se borite. Mi imamo jednu te istu krvnu grupu, grupu A. Ma gde da se nalaziš, ako si služio u grupi A, ti si moj brat i moj drug. I uvek sam spreman da ti pomognem. Mi to visoko cenimo i time se veoma ponosimo. U svakom bratstvu običaj nalaže da se svoj ne ostavlja na cedilu. To važi i za Alfovce. Nikada, ni na bojnom polju, ni u životu, gde je ponekad teže nego u borbi. Asocijacija veterana Alfe osnovana je da bi pomogla bivšim pripadnicima jedinice da ponovo stanu na noge i pronađu svoje mesto u životu. Ona je pomogla i Sergiju Bugaljcu, koji se nakon ranjavanja u glavu kod Arguna potpuno paralizovan probudio tek u Moskovskoj bolnici. Njega je zalutali metak pogodio direktno u slepoočnicu i prošao kroz mozak sve do potiljka. Lekari su odlučili da ne diraju metak. Sergij odmahuje rukom i kaže da ga metak ne brine. Loše treba zaboraviti. Kada sam bio prebačen u običnu sobu, osjetio toplu ruku supruge, pomoć i podršku sa svih strana. Predivne medicinske sestre bile su veoma dobre prema bolesnim ljudima. To se rečima ne može opisati. Pamtiću do kraja života. Kad su me prvi put ispravili u vertikalni položaj i kada sam počeo da sedim i ustajem, svet mi je bio potpuno drugačiji. Godine su prolazile, a Sergij je poželeo da mu se ostvari san i da ponovo sedne za volan. To je bilo praktički nemoguće, jer mu leva ruka